Pitate se kakav je ovo tu crni cvijet i još sa žutom točkom na vrhu. Ne radi se o pravom cvijetu, naime radi se o solarnom punjaču, znači koji putem gore na vrhu solarnih ćelija upija energiju od sunca i tu dolje u bateriju pohranjuje i nakon toga spojimo jednostavno punjač i telefon možemo napuniti. Međutim, u ovom trenutku nemam sunca, znači ovaj tu cvijet mi je beskoristan, pa ću njega jednostavno maknuti iz kadra. Stavit ću recimo ovaj tu cvijet, on barem izgleda prirodno. Uz sve to imam tu i jedan novi telefon, Mina IT C22 u predivnoj plavoj boji. Evo sad ćete vidjeti kako on izgleda. Šta još imam? Imam čašu vode, nakon što puno pričam onda čovjek ožedni, tako da može se nešto i popiti. Ok, dobro, riješio sam se i toga i ostalo mi je podložak. Međutim, tu se ne radi u biti o običnom podlošku. Ovo tu je bežični punjač Mina IT, dakle vrlo jednostavnog je oblika, lijepo izgleda i kao ukras, znači u trenutku kad ga ne koristimo za punjenje mobitela, onda možemo, vidjeli ste, staviti čašu na njega, a samo korištenje je vrlo jednostavno. Evo, tu imamo ulaz za punjač, stavimo telefon gore na tu površinu i to je to. Dakle, uzmem punjač, uzeo sam ga iz Mina IT-a, inače ovo tu je micro USB, vidite, vjerojatno bi trebalo koristiti onu ispravnu stranu, međutim, ovaj tu punjač iz Mina IT-a, on ide unutra kako god da ga okrenemo. Evo, znači, vidite, sada je on napravljen na ovu stranu, ja ću iščupati, okrenut ću i opet, evo ga, imamo znači punjenje, to je to, stavimo telefon na njega, da vidimo, i to je to, evo ga, došlo do punjenja. Istovremeno dolje se boje mijenjaju, tako da imamo i svojevrsni light show, da vidimo. Eto ga, vrlo interesantno, vrlo zanimljivo, da idemo, maknemo, ponovo stavimo i telefon se puni 54-55%. Vrlo interesantna i korisna stvar, jednostavna. Neko nas nazove, ne moramo više imati znači kabel za punjenje spojen unutar utora telefona, već dolazni poziv, uzmemo telefon, javimo se, nakon toga kad smo završili, ponovo opet stavimo natrag i to je to. Inače, izlazna snaga punjača je 1 amper, znači dovoljno je jak da se može baterija telefona dosta brzo napuniti, možemo ga nositi bilo kuda sa sobom i kao što smo vidjeli isto zgodan je i kao podložak za čaše. Šalimo se, nećemo ga koristiti kao podložak za čaše, samo za punjenje, ali zaista jako lijepo izgleda tu na stolu. Eto ga, pozdrav!